sera mi woni ben don ari minni joni tami accu beedo hotara be andali ko moni feƴƴinde misère ko tami wadi 4 mois lagine mi arti hay faali o lota talan o walla talan o dankota ko la dankota ko bi am ben va dire deux c'est bon faut te calmer d'abord okay. Ah là 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 on y jama histoire on ka fuɗɗi ɗon lannaligoyi ce n'est que le début ko début on ni tapote fiyalla tapote parce yeyi doy nafuy ƴettutanma tapote o ala toñude ɗo ko hakkude makko e allah lan ɗon koko sibi siko woni yewtude ɗo koko feƴƴi koye hoore makko e ko addi o probléme konka réseau sociaux mi andina on kanko yo gorko yiɓe soodi suudu probléme ɗo foppu ko fii jawli jawdi leydi porto on faami ko ɓe cukkorimo kono feetira ɓe hetta voilà matériel ji ɗin donc koye watta yiila hulɓini ɓe yaltugol wowla par ce que jama o yennay sina ɗum yangoduɓe am ɓen kurkoduɓe am ɓen andi histoire an on si ɓe yimi ɗo wowle ɗum ɗo hande ko gonɗi hewata ɓe guite par ce que ɓe andi komi maltraita ko leydi porto pendant 16 ans joni komi fuɗɗino addude ɗin abaya égyptien ji ko yayan addana en o landi en 2019 mi lanci marché en on en ligne c'était au moment du corona franchement woni rupture de stock o yi ɗum ɗon kadi no yawde ko onnu o inni wo ɗum ɗon kadi ko yo stoppé yayan no arna kudelam buuɗi ɗin si naɓama jara prix ko wona sodede kon si elle est là elle peut témoigner finalement ɓayo aybini ɗum ɗon o wallini minni ok joni mi monta e marque hara makiti on ma hunde nden ko Europe ɗo tappete moƴƴine usine ji ɗi wallidirta yan ɗum kadi o inni marsata o inni seede marsata andidiraka alaka communauté minni mais écoute hande piiji ɗin fof ko en ligne woni feƴƴude si tawi woni mi ari mi propose no gasa au début ça va être difficile mais je vais gagner ma place et je vais débuter petit à petit mais tellement que mo anduno ça va pas aboutir ɗon o inni ok o newni mi fuɗɗi lansude marque petit à petit ça a pris de l'ampleur yimɓe ɓen souteni seeɗa seeɗa fuɗɗi commandude tawi joni mi adda e carton ji makiti mi fuɗɗi signude contrat avec les usines mais hawri tay mbuuɗi an ɗin c'est pas assez mi ari mi hunimo minni exemple minni est ce que ɗa waylan joni wallitade tel ma ɗum wonen associé par ce que kankadi mo mari entreprise dans le bâtiment oni wo associata ko kanko e ɓeygu makko jamais de la vie jombuɗo lan o oui oni o associotako ɗum ɗon fof ko hollugol mo komi jeeyi konko kanko jeeyi hande heɓi ampleur je voulais ouvrir mes magasins en Afrique de l'Ouest har mi heɓi représentant ɓe marque wona yeeyay ɓe magasin je ɗuma anduɓe lamɓe no andi komi heɓunoɗo vraiment notoriété darja tawi en ce moment si mi woli ay vidéo mo 3 minutes en 1 mois ou 2 mois compta dans les 3 millions de vues la wawi kadi témoignude par A plus B ma dans les 50 000 likes anduɓe lamɓe no andila na mantagol finalement ay o salike kadi ɗum ɗon hono wallugol lam yami signa contrat signal de vidéo no wawi tapotude ɗo e ɗo e découpude mo tapoter s'il vous plaît maximum de tapotage parce qu'on est à 2600 personnes donc tapoter on va monter à 100 000 cas ou un peu plus en tout cas tapoter nani ɓay ɗon andi voilà woɓɓe gono faalete yo aybine yo yenne yo aybine ka réseaux sociaux ɗo histoire o suuɗe ɓaawa toon donc tapote max adde cœur voilà cœur orange on o waymo addude merci beaucoup adde cœur orange on continue tapote ɓay o juge nécessaire ɗum ɗo waɗata après miñam makko wiyeteɗo Dawda himo États-Unis on ɗon mi nodda inde makko nden on ɗon inni koto o debbo mam wonɗa yiide min ko welaynolan ko ya accito par ce que o woni a des réseaux sociaux min o welatalan fi honnu ka yiwɗa moymo wola e réseaux sociaux après o inni andi min ko waɗata bernumo hannden kadi la mari kadi message ji ɗin bernumo waɗa en sorte que jaɓa sundum jaɓa ɓiɓɓe ɓen accitiramo ni o perda par ce que yimɓe ɓen fof no layka mo no innamo je t'aime I love you hande an goto andida o honno mi gardani kadi privé yeeso ex mariango par ce que la andi réseaux sociaux ɓe yennay honno mi gardani kadi identité ɓiɓɓe am ɓen par ce que lan andi réseaux sociaux ɓe acharnoto e ɓiɓɓe ma ɓen si ɓe ronkima mi hersiranomo miɗo yiɗimo ari ɓernde laaɓunde min mi anda noon kanko si tel et tel le cas Allah kadi no yona seede
woni don ha on do windi ay message WhatsApp mi naɓanno koto am mi naɓani jaja mi naɓani famille an o fop message mo mi nangi on kanko mi makko ɓe ño'udela yo accitan après ex mari a répliqué wo attend laisse-la dans son jeu vu les enfants pour le moment accu mi gayni day makko après mi jetta mo comme une merde min do jogiti capture on après mi makko ko no mi wadi ɗaytere ko mi wadi kon tellement que j'étais vénère mi naɓani mo capture ko ɓe ño'ilan ɗon après mi makko menasi lan karamo ko inni wo si o mayali mi yiiray non mi anda que honno wiyantela mi yawike mo minni mi yawaki makko ko mi yi kon ɗa ño'alan en tant que ɓeengu kotoma dewgal ngal contrat min e kotoma ko ɗum woni ko chokilan mi miijanoɗa yelanilan divorce kami jiidi ɓiɓɓe tato tellement que il était vénère lui aussi il a répliqué au inni o mara boutaylan il va me faire avaler wowlan pular andi TikTok o yilti o inni la wosi mi mayali handen kadi o jonnitaylan anni anden o kambani lan quoi ko woni ɗon jonte ɗiɗi tay mi nawni tay mi ɗanta ko handen kadi yimɓe ɓen fof inni ko muyɗe Allah minni no ɗum ɗo na muyɗe Allah ni oɗo kambanilan directement mi nawni konno koto makko inni ɓay mi ala ɗanade woyoɓe internat am psychiatrie ɓe naɓan ka nawnuɓe probléme e hoore nde woni ton minni mo écoute minni ha kami won ɗo miɗo raisonnude miɗo ande komi woni ko insomnie ni ɗum hayfay onni o joni o mi habbota o si ɓe naɓilan ton ɓe diagnostiqui ɓe andi ko ɓe andata kon après handen kadi ɓe ɗumanno to après médecin de famille an on inni o kaka neurologue jon waɗa yawde ɓay ko angal ɗoyngol laati ɗon men feppaali mi arti ka suudu tawi o yalta o dankotako lan o dankotako ɓiɓɓe ɓen tawi nawnare nden tiiɗay tu woni e hoore an nde dolnay woni e mawɓe ɓen inni joni yo ndaaru nécessaire no ɓuytira golle ɗen o dankolan ha ɗum ɗo feƴƴe après o sali cotu min tigiri mi inni joni accu joni mi ndaara lekki si tawi woni no newi o inni kadi mi yata o fiɓi juuɗe e hoore am mi waɗi ɗo 1 mois mi ɗanaki mi waɗi 2 mois mi ɗanaki o yitay mi loyi tawi joni mi ala wawde jooɗade mi ala wawde ñamude mi ɗaati mi accitike après o inni joni ok ma mi naɓama ka aéroport e miñira wannene goton kan no wawi témoignude tawi on ɗon no duwano yawde l'école on ɗon ɗowtilan mais yaadi ka aéroport o inni o jonnaylan argent de poche kono kaka lawol mais yehi ha ka aéroport ko ni o waɗilan o jonnallan 1 franc mi yehi mi ƴawoyi après mi yehi laggine kam yehi laggine il a coupé tous les ponts o jaɓata mi wolida e makko téléphone o jaɓata min e ɓiɓɓe am ɓe mi wola téléphone o kippaɗi o tefali o ƴeewali mi nawni ton mi tilfi ton 1 mois 2 mois laggine marsali mi yehi kadi Sénégal mi tilfi ton 1 mois 2 mois ɗon kadi mi dikkali minni nene ɓennina minni hay si mi mayelan préféri hotugol Europe mi mayata ko ɓiɓɓe am ɓen mais mi ronki o humiliation ɗo o sonjaɗo mes enfants me manque tawi mi wullira e ɓiɓɓe am ɓe ñande be ñande mi ala fankude mawɓe am ɓe inni siko sago amen woni ko iwira e ɗum mayde ma gurdan sago amen a yata a sella minni newnanelan babe a inni aɓe wattidilan e duwaɗa wawi yawde min mi kuppi biye on min mi arti ɗum kadi ko debbo congolaise jo wonanilan sabu mi kuppi biye moyne Sabrina en face debbo congolaise jo tawi mi noddi oɗo an mi ronki o ala jaɓude ƴettude mi ari en surprise ka suudu mi soni tun wonni a arti minni hi mi arti onni awa wawa andude mi jonnitinoma goy minni minni hari minni andali onni awa giba ɗo dewgal wonda en par ce que nawnare nde nawnɗa nde na sellayde ko nawnare nde luttidata e mum minni minni anda andi ko wirni onni miɗo andi ko nawnaje lannayɗe jawdi on tigi ndin foppu ni si ndeno dikka haray a foppu ma yeebike haray jawle ma fof lanni minni awa wayta andu ko waɗi lanɗo minni gasi mi ƴetti Allah nden ñande kadi mo fello basara tawi no ari ɗon je vais taire son nom mi wolata on ɗon inde makko nden pour le moment tawi on debbo ɗo no ari darugol lan no neldilan foññe ɓen foppu tubani moodiyam nangimo koyɗe ni danko kajjatu ta accutu nene ɓiɓɓe ma tato tellement que j'étais désespéré mi wulli mi sikki ɗon fopa am ɓen hoɓɓe ɗon andi par ce que min lan isoli ka mi hoɗi ɗon pullo ala ko sera mi woni ɓen ɗon ari minni joni tami accu ɓeɗo hotara ɓe andali ko moni feƴƴinde misére kon tawi mi waɗi 4 mois lagine mi arti hay faali o lotata lan o wallata lan o dankotako la dankotako ɓiɓɓe am ɓen waɗi doy c'est bon faut te calmer d'abord. Okay.
Ah là 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 là. On y jama. Histoire on ka fuɗɗi ɗon lannaligoy ce n'est que le début. Ko début on ni. Tapote fi yalla tapote parce yeyi doy nafuy ƴettutama tapote o ala toñude ɗo ko hakkude makko e Allah lan ɗon koko sibi siko woni yewtude ɗo koko feƴƴi koye hoore makko e ko addi o probléme konka réseau sociaux mi andina on kanko e o gorko yiɓe soodi suudu probléme ɗo foppu ko fii jawli honno jawde honno jawdi leydi porto on faami ko ɓe cukkorimo kono feetira ɓe hetta voilà matériel ji ɗin donc koye watta yiila parce que o probléme ɗo lannaali taw gaynal taw explique de ko début on ni habbe fen on ngalɗay donc tapote parce que mi falaka yoɓe coupe live on fi Allah ene laaɗo woti anabijo tapote maximum addon kadi cœur orange on fi Allah fi maintenugo live on ok si tu es prête il y a pas de souci merci beaucoup, merci. Et Allah, combat de la lion dans la gasami au café parce que mes copies commentaires. Merci pour le lion. Oh là 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 là, vous êtes le meilleur. Merci. Oh, Yang Aïcha, as-tu ton commentaire, Guido? C'est la première fois qu'on me offre le lion. Wow. Oh là 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 là. Merci pour l'avocat des femmes. Tu donnes diamant exprime mon beyo no ko fami. Lion do yalla yo Allah. No yalla wadu barke ma. Yalla okkore kala ko falla danda ma ko hulata mi torki Allah lando. Yalla wadu barke be ngure ma de foppo. Yalla yafa ma kala ko bonnuda mi torki Allah lando. Yalla beyditane. Mi torki Allah. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Merci. Vas-y. Tayo danko tako biɓɓe ɓen ko yo arkade o ɓeyditana lankade o inna koye mi defu je me suis laissé faire mi ala dankade sundu mi ala dankade ɓiɓɓe ɓen o nodda o wowla o ɓeydita o ño'a o wowla lan ha o haara au final ɓay mi tawi joni ala ɗumannade lan huli kadi joni yawgol toro ballal nane lan dogi modi en Europe mi woni ɗon mi muññi ɗon tawi ala hayfude ñande gore kadi o piilan o helil an koyngal ngal ko ɗum ko ɗumanni ɗon ɗen après kawtal ngal noddi laamu ngu nga ɓe ari ɓe windani mo amande ɓenni yo accu mais hari entre temps fuɗɗoto tum ɓe enna ko feetuɗo o inna ko mi yaafoɗa minnitay ɗum ɗo o inna ko mi dépressive mais laamu ngu o holla ɓe ko filmilan ko mi fesata o mi anda ko no o woli ton kadi o inni ɓe ko mi Abi ma chérie le lion même si ce n'est pas pour moi même si c'est pour Kadidiatou c'est la première fois mi waɗi live goɗɗo addi ɗo lion woni fi invité Jean donc pour moi woni fi ami woni fi Kadidiatou alhamdoulillahi rabbil alamin kaka page waɗi kaka live waɗi donc ara yalla waɗu barke e addu ɗon yalla ɓeyditanmo ka o ƴetti ɗo mi torki Allah lan ɗon en tout cas yalla protège mo mi torki Allah lan ɗo par ce que Kadidiatou no mérite ɗo 10 lions donc siɗo wawi mo addande lion jiɗin cœur ji cadeau ji addanemo parce qu'elle mérite tout le soutien du monde donc hara maximum de cadeaux pour elle s'il vous plaît pour la soutenir vas-y. Après laamu ngun ari windanimo amande ɓenni ko honnum o piirilan après ɓe landi hay ɓen foppu ɓe tato kala ɓe confirmi haala wota ɓenni wi ko baabe maɓɓe piilan helilan koyngal ngal après laamu ngun yinni joni ok ella ala anɗa duwa yawde ka urgence ɓe ndaara ko honnum waɗuma par ce que hari lan siikude la wullude moƴƴa musendin ɗum kadi ko piilan o helilan koyngal ngal o ƴettilan kadi o bugilan ka yaasi c'était le 4 novembre 2023 et hiver ko rewɓe gono ɗo portoɓe ɓe nani ko moni luukude kon ɓe addi suddare ɓe suddilan ɓe addi jullere ɓe joƴƴinilan ɗon hari entre temps o neli jiwn an kun o formi kun ko honnum kun wolanta ka téléphone kan kadi yo noddi o enna ko ni e ni jiwn kun noddi o enni ko mineur jo komi tel âge koyo adresse ɗo mi woni guere waɗi are faabo ɗon men jiwnku yeyi ɓawa toon mais entre temps min tawi o bugike lan ka yaasi ɓayɓe ari ɓe yi ɓenni ok probléme ala ɓenni ko honnum waɗi mais ko haala nerlande mais à chaque fois si tawi la wullude ɓenna mi fanku ko moni wullude kontan mi sifo minni la muusede tawi men ala famodirde ɓe ari ɓe landimo kanko allahu alam ko kanko andi ko woli kono ko suttuɗo toujours innugol ɓe komi bipolaire komi dépressive komi aaden mo haqqille mum boni à chaque fois iritoto iritike ko ɗum ɗon o woni gerdude mum ɗi duuɓi ɗo fof ko ɗum o muññodi o wawata lan hawkude e wi'i makko par ce que ɓiɓɓe no heɓidi men ɓen noon kadi winda waɗa rapport mum on hoota
min be nawri lanka urgence be ni wosi mi gani après mi wada min kadi plaintan min ni problème ala mi yehi be passi radio be yi double fracture ka cheville ka côté jambe gauche après be ni hande do e do mi yaltata mi opéraka mi wulli min ni wadane l'emplâtre menen kamen Afrique be mahay iyangal wattoto be ni no benni dun do ko double yunku ya un fragment d'os kander dum ander to manda ko dun do pied ni o dunyan ka escalier ji waro wiggilan ka escalier ji mi yari horne dun do fop hande Musa elan sabu escalier mo 11 marche hino kan no gasa andu bebe ngara e hakkike après hande kadi bay mi naba ma to benni hande mi yaltata to be opéral mi fesi hammi ronki minni fi alla ton opéran mi la mari di betato konto be an si mi yahali bebe nyamata be lotetake benni gasi joni amen platra e kono waw andude si yebi tel semaine haray on son o consolidoto hore makko kwa o no way boylade no boylori wo a belsa ya wono ye duma a lajo ye minni be kadi mi fala kala jude benni awa ko male suboda goddu minni gasi joni mahanela mi hota ka suudu nden nyande kadi o arani lanka hôpital tayo jatti téléphone o jatti porte ande ciokko be ndari e nder sundum fop yali téléphone o yali porte ande be nari ko mi jettu porte den fi taxi si tay woni mi artoye e landi la si la mari do nene ma baba minni o la mari do weldijo minni bay ko jemmani 23h mi anda do goddo wawo wala wallitade benni okay nini ko urgence ko wonki ma kintaw ano me ye handen kadi woni do mi ma pike be mawi lan ko ngangal tay joni ala handen kadi dumano todo lan cokkobe addunobe lan ben kadi ko be nodditi kadi arani lan parce que ari taxi mi ala coggu taxi porte de no kasudu ko ben kadi cokkobe artiri lan han kasudu bay be ari be toki minni on artira lan kadi ka helu do lan ko ngangal on ben ada mari do fami minni fami an ko kawira goto mi mari do kono ben kadi no muti do ben awa noddon do mi noddi jettal mi noddi gorebe am en fop bo be goto tay fu walike après be artiri lan kadi ka nder suudu on neddo kadi wadudo landun do o inni be waysi be hulali o danko to lan say mo adda kumsa seji mo adda gate mo adda duma il était au petit soin hambe ye tun kadi on na sikuna ukkalan problème ka arti kadi la sikuna wawailan no fandamma ko début commencement onni minni komno mi wadu masi mi mérite dum do fop minni goto sutaken kono alla no suti koko wonda la maltraitude do la mari dibbe tato jurol ma accira no sabu ben do woko bemma mi woni ittade moni o wowliri non complètement parce que babe ngange biro makko ko baba goto babe ngan kansori e biro makko ko be baba goto oni woko ben woni ittade moni minni si goddo le jetti biddo ma okkima ando yidane parce que sai ka jamayno dalari yimbe buyno jamilan babe ngantay ko an handindini langemu minni mi sikkana wada landundo fi kara bindingol ko non kadi mi woniri don gal ko ngalam fuddi duman nyolugol quoi après be juge nécessaire ben ni joni ko mami opéré be nabila onto mabe opéri lambe wadi jande ka ko ngalan andube be no andilan joni mi lajje hari bawdo mi lajjatano ayi kadi cicatrice on dun do fo la way kadi hollude preuve après mala wa mana bande kami opérado après bay dun don dum anni ke feji tay à chaque fois handen kadi ko darugol kutke kutu wadalan ko metti dawalan nyamete dawalan piji dawa bibbe amben yenna men piyamen seke wada men piji din jena saputuma mi noddi lamugo mi wulliti wo lamugo inna écoute yettu bibbe ma ben doga ya ka famima do ko Flandre wonden do me ronki de problème gi mon onon nyande be ko nyonya minni okay problème ala minni joni waaway lan on boy jonnude suudu ta wonki ankin samu do on tuma mi yemi toki organisation ji burdi jandude din innetedi CAW innetedi Zorgbali e kala ko andu don do hara ko centrum voor algemen voor welzijn wonambe be wonde Flandre kambe be way témoignude ko ben don kipata do rewbe me ben non kadi ndari médiation be noddi mo benni joni o médiation wade bay meden kafi suudu goto wata yaltinde oya be ndara pour le bien-être bibbe ben emi sitay men feppay me dun non kadi laataaki o jabali e o final handen kadi mi wonti don joni mi deƴƴi mi batti hammi ndikki ko mi yito ton do mi sembuno
hammi heɓi 120 kilo anduɓe ɓe no wawi témoignede ka vidéo jam simi yaltina yeno yimɓe ɓe noynalam mi komi hippopotame ɓe jalalam ɓe wokalan hay ka réseau sociaux ji ala ko ɓe wolani mi deƴƴi par ce que milla andi ko épreuve honno mi feƴƴini tawi mi heɓi dépression en fait tawi hannden kadi mi fembike kadi sukundu min e marde mi seede sukundu seke tampereji aduna ɗin fof siko lettede ɗawede piyede añede seke bonnede inde hay denɗo makko laamiɗo on ɗo mi innitaymo ala jalfa ibrahima aruno hanka nder galle amen ɗo inni denɗo makko accu ɗum ko ex marian o inni accu ko nene ɓiɓɓe ma ni danko ɓiɓɓe ma ɓen dankoɗa ɓengu ma o inni o yo yaltu entre amen wo si on ukkiki entre maɓɓe na ko sikki ko ɓen ɗon fof accirinmini mi tokki kadi ka yayiraɓe am ɓen ɗon kadi mi holliti ɓe ɓen ɗon inni écoute ko probléme dewgal ni si min ɓisike ɗo joni nanete ko minen bonningal dewgal ma hara koko yooli joni ndaare so moƴƴintina e ɓay mawɓe mon ɓe no wuuri ɓen ɗon ndaara no moƴƴintinira tawi mawɓen kadi haɓi afrique ton ɓe ala feppude fi honnum baabe makko ƴetti haɓɓere goro nattilam min ka mi nawni baabe ngan inni ko dikkuɗo mi yokkuno on mi sikkano on seeranaynolam ɓiɗɗo am ñande woni ko wawana hoore makko mi okki on dikkuɗo ono on artiranila wonɗo e feetude faalaɗo feetugol o ala ɗanade hannde o haara o dikka awa ñawde han dikka jonni tomme ɓenni o woɓe faalaka ɓenni dalilon koonnum jonnitiranɗon mo wo amen inni kajjatu yo jooɗo ka suudu danko ɓiɓɓe ɓe gonni o gollay baabe ngan inni ko dalil seerugol dewgal noon ɓenni hihi ɓenni joni ko ɗum ɗo faala ɗon on yewtata ɓenni yiɓe faalaka hannden kadi ɓe jonniti yoɓe geru ton yoɓe danko ɓiɗɗo maɓɓe on après hannden kadi koonnum ari ko guerre des intérêts fi biyenji ni par ce que mo andi ɗo ko minen ɗiɗo ñawlodi suundu koye inde amen men ɗiɗo o inni joni womi yaltu ka suudu mi accanamo ɓiɓɓe ɓe mi accanamo suundu sina ɗum o détruisa lan o jokkala mi hocca pooti o jokkalan ha réseau sociaux fof wona fiyam ko on tuma noon say ka mi nawni ɗon tawi mi désespéri mi ala komi ñama mi ala komi yara alaji julde o ɗo windanilan momi wayrindiri en 2006 momi jangidi collège Mouktar Diallo o inni ko min alaji julde anditilan ɗum ɗo kan waɗu pause ɗo ma chéri waɗu pause jama